Haynalla kasankichis llaqta masis wawqipanakunas ñañas noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha rimarimusaykichis noqaypata sutiy Maggie. Kay p'unchaypi qallarisun wetkas noqaypa nisqata. Imarayku qhawarikusun kay video apamusaykichis. Kay videopa sutin kasan Evo Morales hinaspa kay iskay waranqa iskay chunka pisqayuq watapi nin. Ima ruwaykunastachus ruwanqa sichus pay umalliq kanqa kay gobiernupi. Chantapis kay videos ruwani noqa qhawarispa aska videosta, aska tapuykunasta, aska podcast nisqakunata, chayta qhawarispaqa noqa t'ukusqayta kaypi qillqirini, kay saqapi. Chayman hinataq kay videos ruwani. Ichapis qankuna ninkichis kay videos ruwan Evo Masin yanapanqa nispa. Mana noqa kay Evo Masitaqa yanapasaqchu. Imarayku payqa pantan huchachakun anchata. Noqa aripay hina campesino kani. Ma campesino raykuchu noqa chiqnikuni. Manataq chiqnikunichu imarayku mana chaypi kallpayta chinkachiy munanichu. Chantapis kay noqa yachay munani astawan política nisqamanta. Astawan t'ukurinapaq, astawan yachanapaq, manaña oveja hina qatinapaq kay hina runasta. Chantapis nitaq política, sociólogachu kani, ni profesional nisqa, pay yachan profesional nisqa, mana, noqa qankuna hina llank'ador kani. Chayraykus manaña ch'inta kayta atiniñachu. Imarayku kay phisqa chunka watastaña paykunaqa chay hina urqukapunku, apakapunku bolivianuspa qullqinta. Kunan uyarina kay videota chaymanqa qankuna uyarispa, ichapis t'ukurispa, ichapis astawan noqaman yachankichis chayta qillqarimuychis. Noqa yachasqayta, mask'asqayta yachayta niman, chayta nimusaykichis. Kunan uyarina imaninqachá. Voy a proponer a nombre de la Dirección Nacional, especialmente una propuesta de plan de gobierno. Escuchando, ustedes pueden mejorar. Si está mal, pueden corregir, pueden aumentar. Para eso el debate. Saludo. Ni hayk'aq pay niqchu qankuna qhawariytawan ninkichisman sumaqchu manachu ichapis qankuna ima munankichis chayta ruwasumun. Ni hayk'aq hina nirqachu. Kunan tukuy ima ruwanku wichariy munaspa gobiernoman. Uyarinallapuniya. Presencia de petroleros, algunos miembros de un aplauso para los petroleros, algunos compañeros de FECOMAN presentes acá, FEDECOMIN, sin dirigentes nacionales, seguramente por algunas razones. Están casi todos los sectores, me informaron esta mañana, están algunas instituciones colegiadas, están médicos, prácticamente casi todos los sectores sociales. Compañeras, compañeros. Imarayku paykuna rinku kay dirigentes nin pay hamunku tukuy sectores sociales man hamunku nin kay qutuchayman. Noqa nini paykuna rinku mana noqanchis raykuchu. Paykuna rinku paykuna rayku. Imarayku paykuna mana kacharimunankuchu chuchunata. Chuchunaqa maypichus qhasi qullqillata hap'inku chayllatapuni munanku paykuna mana llank'ay munankuchu. Chayman rinku ninku pay dirigentes ninku runa masisniypa sutinpi hamusani. Chay dirigentes ninku maninchu noqa munani, noqa qullqita munani, noqallapas chayraykus hamuni, ma chayta ninkuchu. Chanta paykuna kay qutuchaypi uyariytawan paykuna sumaq qillqarinqanku munasqankuta. Chayman llaqtankuman rinqanku Evo sumaq ruwanqa, tukuy ima ruwanqa uqtaq mana rinkuchu chay qutuchayman, mana yachankuchu imatachus nin Evo. Chayman hinata uqkuna umanta mayllarpanku, chayman hina ubeja hina qatirinku mana qhawarispa, mana yachay mask'aspa.
Ebu mana kay runasiminchikpi rimarinchik runamasinchikta yachachinanpaq. Mana, imarayku. Runasiminchikpi ninman chayqa runamasinchik richarinman ninman mana kay runaqa llullakusan nispa. Chayraykus nuqa rimamuni kay runasiminchikpi yachanaykichikpaq qankuna imaynatachus kay Evo pantasan. Imaynatachus chay dirigentes pantasan. Paykunaqa qullqiraykulla purinku. Mana qankunaraykuchu. Qankuna wasiyuqchu kankichis, imayuq kankichis. Mana imayuq kankichis. Chayraykus boliviano hina urapi kasan. Sarusqa. Kunan uyarinallapunia. Para avanzar, repito, es un borrador de propuesta para mejorar el plan de gobierno. Para salvar Bolivia por segunda vez. Oy, Salvador Cas. ¿Cómo enfrentar el déficit fiscal? Hermanas y hermanos, si no tocamos el déficit fiscal, en vano podemos pedir caminos, escuelas, necesidades. Qankuna yachankichischu imani munan déficit fiscal? Manachu. Mana noqapis yacharqanichu. Qankuna hina t'urumas uyarillaq kani, t'aqllarikuqllaq kani, kunan manaña, rikch'aniniña. Chayman hina mask'ani yachayta kay internetpi. Déficit fiscal nin. Kay gobiernopi maypich paykuna tantanku qullqi impuestosmanta, tasasmanta, ranqanku hallp'amanta, tukuy imaman mañasqankuman qullqi chay tantasqanta gastakapunku. Paykunalla apakapunku. Paykuna ninku gobiernopi ari ruasunchis ñankunaqta washanpista yachachiq wasista tukuy ima ruasun manata ruankuchu. Chayta ruanankupaqqa qullqi mañakamunku. Chay qullqitaq sapakuti astawan hatunyan. Manuqa hatunyan hasta maskapich kunan deudor kasanchis mayachanchischu. Chay déficit fiscal. Imaynatachus qankuna wasiykichispi iskay llank'ankichis. Sapa p'unchay rinkichis llank'aq niraq tukukusaqtinkilla qullqita qusunkichis patronnikichis. Llank'asqaykichismanta. Chaywanqa qankuna rantikunkichis mikhuna tukuymata. Sumaq administrakun, sumaq ruakun qullqita yupaychakun, chayqa qullqiqa mana faltanchu. Qankuna gastallankichis tukuy imapi mana kanchu mikhunapaq, mana kanchu ima ruankichis, manukamunkichis. Astawan sapukuti manukamunkichis. Hatunyan manuykichisqa. Chay déficit fiscal. Mana qullqiykichis alcanzanchu niman tukuy ruwasqaykichisman. Kikillantaq paykuna chay déficit fiscal chayraykus hina. Chay nimunan, kuna uyarina. Tiene distintos sectores sociales. Pero hemos tenido que enfrentar el déficit fiscal ¿cómo? Uyarich. De acuerdo a información, hay distintas informaciones. El gobierno siempre maneja un dato falso. Algunos datos son de organismos internacionales. Y de acuerdo a nuestra información, investigado por algunos hermanos técnicos que nos ayudan, se estima el déficit fiscal del año pasado, 35.000 millones de bolivianos. ¿Cómo resolvemos eso? Si no proponen una resolución, no hay solución para Bolivia. Por eso algunas sugerencias para debatir y para mejorar y para salvar Bolivia. Qankuna imataninkichis. Chay chika qullqi manukusqanku paykuna, gobierno. Nuqanchispa qullqinchistaqa paykuna yachankichisña. Tukuy ima ruwanku paykunaqa. Llawar ayllun wicharin gobierno mama uqllachu. Chay llawar ayllun chay ratu orqoran qullqita qhapaqman tukurpanku chay ratu. Nuqanchistaq waqay
puririnchis waqay llank'arinchis tukuy imapi mani kanchu mikhunapaq ni p'achakunapaq paykunataq sumaq p'achasqa sumaq mikhusqa puririnku mana yawarniyuq uyanpi purinku chay qhenchaq runas qankuna yachankichis kunan kay Evonin uq ruway ruwananchis tiyan kay Bolivia suyuta qhispichinapaq nin qankuna imatas ruwankichisman qhatirinkichichu kay hina runata mana nuqa qhatiymanchu imarayku gobernumpi kasaqtin astawan qullqi chinkan qankuna mana qhawarqankichischu imarayku qullqi karqa ari qankuna kusisqas puriq kankichis qullqi kaqtinqa mana chay qhawararqankichischu maskhatachus paykuna apakapurqanku gobernumpi ashka qullqi karqa imarayku chay instalaciones gasoductos chayqa karqaña payqa imallatas ruwarqa chayta instalasqaña kaqtin payqa ingeniereswan llank'an ñapis gas lluqsin chaymanta qullqiyuq manchayllamantachu qankuna yachankichis yuraq hak'uta pay apaykachan chayman qullqipis kallarqataq pay uq warmiman qullqita qun pay wawasninman qullqi qun wawasnin rikhurimun paypata chay wawasninman qun qullqita pay hap'irikapun ashka qullqi sueldumpi tukuy imapi kunan nin políticas de austeridad ruwarisun políticas de austeridad imataq uyariychis chayman hina niwankichis para enfrentar el déficit fiscal inciso A política de austeridad menos gasto corriente más producción reducir salarios a los servidores públicos. Hermanas y hermanos. Imani monan kay menos gastos corrientes más producciones. Hasta un llank'ana tiyan pisitata qullqita gastana tiyan. Imaynatachus nisaykichis. Si qankuna gastallankichis puni manata yachankichis imapichus gastankichis. Maypichus ninqa mana kayta ruwana tiyan mana qullqi kanchu. Entonces manukamuna. Charaykus déficit fiscal wiñan. Ashka manu kaqtin. Chanta nin políticas de austeridad chay pay sutichamusan. Nuqa astawan ñawrinaypaqa kay qhispilu ñawita churakush tawa ñawiman tukunaypaq. Chaywan astawan sumaq ñawripusaykichis. Paynin kay iskay kutitaña qhispichisaq kay Bolivia sichus wicharisaq gobiernoman. Uyarina, a ver, qhispichinqachus imawan qhispichinqa uyarina. Quiero decirlo, tengo mucha autoridad, tengo moral para hablar austeridad para las nuevas generaciones. Cuando yo era diputado ganaba 25,000 bolivianos y el presidente ganaba 40,000 bolivianos, más gastos reservados, más gastos de representación, viáticos, seguramente 100,000 bolivianos ganaría. Llegando al gobierno. Ni pi ni maninchu. Uyariwaycha. Nimpay. Nuqa karqani diputado. Chaypiqa sueldoqa karqa iskay chunka pisqayuq waranqa nin. Chaymanta nin. Nuqaqa sumaq runa kani. Chayraykus rimarisaq kayta nin. Umalliq kasaqti kay gobernumpi nuqaqa sueldoy karqa tawachunka waranqata hap'ik sapakiya. Chayman hinataq nin representación gastuskuna, reservado gastuskuna, risqaymanta waqllaqtam gastuskuna. Tukuy chaywanqa gobiernopi pachaq waranqata quwaq sapakilla nin. Sapakilla.
paykuna mana chayta uyarisankuchu. Pi sapakilla hap'in pachak waranqata. Pi qankunaqa nimulapis hina llank'ankichisman sapakilla ni chunka wataspipis hap'inkichischu pachak waranqataqa ni hayk'aq payqa hap'ik sapakilla mana sapa watachu sapakilla chayta mana uyarisankichischu. Chay gastos de reservado, gastos de representación, gastos de imanin kunita a ver chinkachini gastos de viaje risqanmanta suyuman tukuy chaywanqa pachak waranqaman chayan sueldo. Qankunaq patari masqa suelduykichis 3,000, 2,000 y eso. Payqa rimarisan siminmanta. Chay imagínate ni uyarisankichischu, ni chay runas uyarisankuchu. Uyarinallapunia imaninqachus. De 40,000 bolivianos, sueldo del presidente, a 15,000 bolivianos, cero de gastos reservados. Así salvamos a Bolivia en la primera etapa, hermanas y hermanos. Chayta t'aqllarinku. Nin, pachak waranqamanta hasta a ver, más que kanman 15,000 pachak pisqayuq waranqa sueldo karganin sapakilla. Kay pachak waranqaman chayman chaycharqanku pisiyacharqanku qolqayta. Ya, nuqatapuni masqa watata pay chay hina qolqay hap'irqa. Iskay 15 masqa wata hap'irqa 15,000ta. Masqa watata. Qankuna yachankichischu hap'inchu chayta. Mana nuqani imanchu hap'isqantaqa payqa sapakillachaqa hap'ik kay pachak waranqata. Qankuna banku kartillanta qhawankichischu maypich nin ari 15,000 sapakilla hap'in. Mana. Pay rimarinanpaq chaytaqa ninantiyan nuqa kay bankuymanta cuentay kay qhawarichis 15,000 sapakilla hap'iriq kani. Chaywanqa ari atiparqanchis déficit fiscal ninman. Mana pay rikuchisanchu chayta kay simillanman nisan. Maypichus rikusunman bankuman chayqa ari nisunman. Payqa llullakusan payqa sapakilla hap'ik pachak waranqata. Qankuna ni imanikichis ni kawsaynikichispi ni hayk'a hap'inkichischu chay chika qolqata. Ni llank'aspa mulahina hap'inkichischu paykunata killapi hap'irinku. Qankunapi llank'asqaykipi viáticos kanchu, viáticos de reservación kanchu, riqtiykichis waq llaqtaman patronikichis qolqaykusunkichikchu. Mana chari. Imarayku paykuna chaykunasta hap'inanku tiyan. Mana hap'inankuchu tiyan. Nuqanchis imaynatachus sueldonchisman pasaje pagakunchis, mikhuna pagakunchis, tukuyman paykunapis kikillantata pagakunanku tiyan. Una uyarinallapunia. Ganamos las elecciones, a la cabeza del presidente tiene que rebajarse salarios. Austeridad, vamos a implementar esta política para acompañar la pobreza, la situación difícil que vive el pueblo boliviano. Repito, va a haber austeridad a la cabeza del presidente. Todo ganen menos que Evo Morales. Austeridad nispaga takañuman tukusunnin. Mana gastallisunchu qolqataqanin. Nuqa tapuni imarayku gobernumbi mana chayta ruwarqachu.
kay imaynatach nisan kayta imaraykuman ruwaqachu ari nerqa ari sueldos pisiyachis nerqa pero mana yachanchichu masqa watachus karqa pisi uq watachus iskay watachus kinsa watachus o phisqa watachus mana yachanchichu si paykuna kay políticas de austeridad man llank'ankuman karqa ñawpaq gobiernopiqa makunan kay hinapichu imaynatachus kunan llakipi kawsasanku bolivianos ma hinapichu kawsananku tiyan imarayku kay gobierno hacerpaqtapis pantasqa chay gobiernoqa mana sumaq kunan uyarinallapunya. No vamos a afectar a hermanas y hermanos que ganan poco. Yo escuché por ahí comentando, tú ganas salario mínimo, te va a descontar Evo. Mentira. Reducir salario, a la gente gana mucha plata. En gobierno de Áñez, algunas gerencias subieron sus sueldos 40, 50, 60, 70 mil bolivianos sin hacer nada, sigue ganando. Eso vamos a reducir totalmente, hermanas y hermanos, para enfrentar el déficit fiscal. Chaynin, gobierno Áñez patanen, gobiernompi, nin, carga, wakin runas llank'aspa nirqanku nitaq llank'ankuchu. Chayman hina paykunaman wicharichirqa sueldontanin. Kay iskay kinsa tawa phisqa suqta pachaq qanchis pachaq sueldos qanchis pachaq waranqas hap'irarqanku qolqeta. Pay mana ninchu qhechusaq chay llank'aytaqa. Imarayku mana llank'aqtinri imatas ruwasankuman imata entonces mana kananchu tiyan chay llank'ay entonces imarayku pay mana ninchu qhechusaq chayta nitaq gastasunchu chay sueldonpi payqa nin pisiyachisaq mana ninchu chay llank'ay qhechusaq nispaqa qankuna wasiykichispi a ver uq llank'adorta nin kay wasi ruwapuwanki chayni ya ruwapsayki pay hamuqtin 100 kuyurikun ruwan uq ladrillu tawkan chay pay ripuqtin dueño ripuqtin wataqman hina kan qankuna qhawankichisman chayri chayta pagankichismanchu sueldonta mana chari chayta chay albañilta qhechuna llank'an chay wasi ruwanamanta ripuchun waq ladoman llank'amuchun kikillantata qhechunan tiyan chay qhilla runastaqa qankuna qhawarisankichis uyarisankichis noqanchispa qolqanchis kay bolivianospa sueldosllapi ripusan chayraykus mañakunku tukuy laya suyusman qolqesta kunan kay políticas de austeridad nisqanwanqa chaywan tantay munasan chay qolqeta chaywantas ruway munanqa imatachus uyarisunqa chayman hina noqa nisqaykichis. Eliminación de cargos supernumerarios, reducción de consultorías. Esta mañana el hermano Héctor Arce estaba comentando una consultoría. El Lucho contrata a su hijo menor como consultor en el tema de litio. ¿Qué consultoría? Es ganar plata. Y vamos a reducir los recursos económicos de consultorías. Algunos seguramente sirven lo que sirven. Va a estar bajo una evaluación. Reducción de gastos en el sector público. Bonos, primas, refrigerios, viáticos. Hay instituciones que ganan bien. Hemos visto la propaganda, ¿no? A ver. Paynin, pisiachisun qolqeta kay consultorías vinen. Kay gobierno harsinpega wawan kasarganen. Gobierno pega kikillanta karga llunk'umasisnin karganku. Imarayku ma pisiyachirqachkunan pisiyachisaq. Ari pisiyachu noqa pichus gobierno man yaykunqa chayqa pisiyachinan tiyan tukuy imata. Mana qolqay ripullanmanchu sueldospi. Chaymanta nin kay
pisiyachina tiyan qolqeta sector público nisqapi nillantaj. Ari noqapish niyman. Imarayku paykunaqa mikhunayuq beatikusniyuq noqanchis llak'anchis ni beatikus kanchus ni mikhuna kanchus nima noqanchis apakunchis imaynatachis pay presidente kasaqtin gastos de reservado, gastos de viaje, tukuy imas tiyan paykuna de representación, manachu sueldoyuq. Imarayku paykunaman chayta qunanchis tiyan, qolqinman lluqsinan tiyan. Chantapis kunan recién chayta rimarisan, imarayku mana rimararqachu gobiernopi kasaqtin, imarayku gobiernopi kasaqtin kikillan karqa. Chaytaqa t'ukurinanchis tiyan, uyarinallapunia. Para refrigerios, primas. Hay que reconocer ese resultado, entiendo perfectamente, por eso hemos creado segundo aguinaldo para los obreros, tanto el privado como también del sector público. Pero algunas instituciones del Estado, la sartén que compra, la sartén debe costar como 7, 8 bolivianos. En factura aparecen 13, 14 bolivianos. La mini Coca-Cola, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto costaba el año pasado? Habrá subido. Año pasado, ¿cuánto costaba? 2 bolivianos, digamos 3 bolivianos. Factura aparece 12 a 13 bolivianos. ¿Qué forma de robar? Hermanas y hermanos, yo soy capaz de eliminar todo ese gasto de refrigerio para los trabajadores. Paynin noqa qhichiyman tukuy chay gastutanin, imaraykuma qhichurqachu gobiernopi kasaqtin. Paykunan qhawan tukuy chayta imapaq, chay qolqeta tantananpaq niykichisña. Chay qolqeta tantananpaq ruwananpaq wasista, ruwananpaq hospital, hampi wasista, yachay wasista, ñankunasta. Chaykunapaq tantaymus nasan, imarayku mana nin chupay mant'akamus qolqet, sino nin políticas de austeridad. Charayku chayta ruwaymunasan. Noqapaq cosa chay mana nimanchis mana nispa. Noqa imatachus tapukuni, imaraykuchus mana pay chay tukuy nimusqanta gobiernopi imarayku mana ruwarqachu. Chayqa mana ruwaykunaschu gobiernoman wicharinapaq. Chayqa huch'uy ruwaykunas. Chay ruwakunan tiyan. Mayqin runapis wicharichun gobiernoman chayqa ruwakunan tiyan. Kunan uyarina. Aporten con su esfuerzo para salvar Bolivia. Seducción y la publicidad estatal. La prensa demuestra para la publicidad, para pagar a los periodistas. Este año casi 100 millones de bolivianos. Yo soy capaz de erradicar 000, pero me recomendaron sería grave. Pero vamos a tener más del 50% de esa publicidad. Mentira. ¿Para qué vas a pagar? Para que no fuera mentira. Seducción, la publicidad. Solo estamos hablando del gobierno central, nacional, sus ministerios. Si otro gasto de publicidad. Paynin. Pachaq waranga willaykunasman kay suyunchismanta gastanchisnin. Gobiernompipis kikillantaq karqa. Gobiernompi astawan karqa, astawan yullas, astawan periodistasman pay pagarqa yullas nimunanpaq. Chantapis kay periodistasman paganapaq, televisión paganapaq, radio paganapaq, chayqa yachachinanpaq suyunchista. Qankuna yachankichischu imachus constitución política, imachus déficit fiscal, imachus inflación, imachus políticas de austeridad, imachus costes de consultorías, subvenciones de hidrocarburos. Qankuna yachankichischu imaniymunan.
manachari. Ichapis chayta yachachimunkuman kay televisiónpi, radiopi, chay ari nisuman pagana pachaq warangasta. Mana nuqanchispaq yachachinawanchispaqchu chay qolqeta paganku periodistasman o televisionesmanqa. Paganku mana sut'inta nimunankupaq, llullakamunankupaq imaynatachus pay nin. Kunan rimarimusan siminman rimarisan. Qankunataq ninkichi, ay, ari pay, urqwasun kay millay kawsaymantaqa pay yachan. Mana. Payqa wicharimunasan himarayku. Tukuy imatachus ruwarqa gobernumpi, tukuy millay ruwaykunasta chinkachimuy munasan, chayraykus wicharimunasan. Imarayku wicharanqa gobiernuman chayqa atiyniyuq kanqa. Tukuytapas ch'inyachinqa, tukuy imatapas chinkachinqa. Chayman hina nipi nimananqachu. Chayraykus ma wicharinanchu tiyan. Kunan uyarinallapuña. Compañeras, compañeros, aquí también debo aprovechar esta oportunidad. Compañeros, compañeras, es grave la corrupción. La única forma... Imarayku asikuni, chay nisqanmanta, ancha suwas tiyannin. Ancha suwas tiyannin. Chayraykus noqanisaykichis. Tukuy pichus viejo políticos kankoqa, chaykunallapuni wicharimunanku, chaykuna qolqiyuq kanku, chaykuna corte electoralmanpas qunku qolqeta waq runas urqunankupaq mana qillqikamunankupaq malliq kananpaq. Paykuna chayraykus niykichis tukuy millay ruwaykuna ruwasqankuta qolqi apakapusqankuta tukuy chayta mamunankuchu yachanankuta imaynatachus ruwasqankuta. Pichus ni hayk'as mana yaykunchu gobiernuman, yaykunqa gobiernumanqa ichapis k'ala millay ruwaykunas ruwasqankuta ismusanña chay gobiernu chayta urqmunqanku yachananchispaq. Chayta mana munankuchu paykuna. Chayraykus mana munankuchu wakin runas yaykunankuta gobiernuman. Paykunallapuni yaykuy munanku, qankunata chayrakus yanapasankichis. Hinallatapunichu kawsay munankichis. Hina ñak'ariy kawsaypi. Paykunaqa phisqa wata gobiernupi. Primera wata, iskay wata, kinsa wata sumaq. Tawa wata ñapis inflación watiqmanta sapakuti chay qhawariychis qhawariychis imaynachu sapa presidente kasaqtin qhawariychis. Mas qhaqolqechus karqa gobernumpi. Mas qhaqolqetachus saqarqa, mas qhaqolqetachus apakapurqa chayta. Pay mana ya munanchu yachanankuta wakin runas. Chayraykus gobiernuman wicharinku, warmisnin, wawasnin tukuyma, paykunalla yachanku. Si waq runa yaykunkuman chayri, waq runa niman, mana qampa tasanki, qan suwasanki, ma hinachu kanan tiyan, noqalla kay suyunchisman willasa nispa. Hina kaqtintaqa wich'unku, ninku kay suwa, kay tukuy ima nispa wich'unku. Runata, chay hina ari wich'uychis. Maypichus wawan, warmin kaqtin ima suwanchis, nimaninkichikchu ch'inyakunkichis. Kunan imaynatachus arsiqpa wawan chay chika qolqi apakapun. Chay chika hallp'asun kunan qhapaq runaman tukurin. Chayraykus nuqa niykichismi t'ukuriychis, imaynatachus siminmanta lluqsisan kay aybuqta kunan uyarina. Para transparentar esos hechos de corrupción en temas de publicidad. Un tema importante, gastar menos en la subvención de hidrocarburos. Salvo mi responsabilidad, no quiero mentirles ni quiero mentir al pueblo boliviano. Si no resolvemos el tema de subvención, Bolivia no tiene solución. Chay nispaqa runamasinchista manchachinku. Chayraykus paykuna ninku, Evo urquwasun, Evo, mana manchikunaykichishchu tiyan.
Imaynatach noqa nisqaykichis, qankuna chiqnikunkichis kay suyuchinata. Paytaq ebotaq suyuchinawan sumaq llank'arin. Imarayku nisqaykichis. Pay maqolqayuq kaqtinqa Chinaman rin. Chinataq asqa qolqayuq. Chinanin noqa qusqay qolqeta qan imataq wanki paytanin imata munanki oruta chayta Chinataq nin ari noqa oru munani. Ya qan qolqayqa wanki noqataq saqisqayki quyamina oruman rinaykita chaypi urqu munaykita munasqaykita. Ya. Maypichis mana pay hunt'anchu chay manukuywanqa gobierno Chinaqa qhipakun oro quyawan. Chayraykus sapakuti sapa runa wichariktin gobiernoman chayta ruwan. Chantapis qankuna atiyniyuq kanaykichispaqa qhawarinaykichis tiyan Chinata imaynatachis paykuna wiñayman lluqsinku. Kay hamuq pachapipis astawan tecnologiawan kanqanku imarayku. Unay Chinaqa waykanaku karqa Estados Unidos. Maypichus Estados Unidos k'ala hallp'ataqa unquchirqa misileswan bombaswan tukuy imaswan. Chayman hina runamasinchis kay hina China suyumantaqa manni mikhunanpaqpis karqachu. Paykunaqa hatarikunku, ch'ilkas mikhuspa sach'as mikhuspa. Chayraykus asqa verduras mikhunku. Paykuna yachanku imatachus mikhunku. Chayraykus tukuy ima mikhunku. Chayraykus wawasninkupis tukuy ima yachanku. Imarayku. Estados Unidos manta saqarqanku chay waykanakupi radios, walkie-talkies chaykuna wawasnin qhawarinku imaynatachus ruwasqa karqa chayman hina yachaqanankupaq chayman hina tecnología kanankupaq. Noqanchis aychalla mikhuy munanchis tukuy ima mana noqanchis hatarikuy munanchis yaqa imaynatachus China karqa kikin hatarikunanchis tiyan. Qolqanchista astawan kallpawan kananpaqa apaykachana tiyan qolqanchista mana Estados Unidospa qolqantachu apaykachana tiyan. Maypichus noqanchis apaykachanchis Estados Unidospa qolqan kay dolartaqa piman atiy qusanchis paykunata astawan atiyniyuq kanku tukuy imayuq. Chantapis kay ebunin imperialistas hamunku tukuy ima mana hamunkuchu paykuna. Kay imaynachus ebun rin Chinaman kikillantataq wakinkuna rinku Estados Unidosman. Wicharinku gobiernoman rinku imatas ruwasun mayman qolqayqa apamusun Estados Unidosmanta waqmanta apamant'akamuna ya. Kay qolqaywan ch'inyachisun kaytaqa. Kinsa wata ch'inyachisun watmanta chay kinsa watapita paykuna tukuy ima suwanku. Chaytata mana qankuna qhawankichischu. Kunan uyarina imananqachus. Abril de 2023, dije públicamente en programa de Causachi Coca, de domingo, la exagerada subvención es cáncer para la economía. ¿Qué estaba insinuando públicamente? El gobierno sectorialmente o gradualmente puede reducir la subvención. Sin embargo, Lucho me responde al día siguiente, la subvención no se toca. Según datos, más del 30% de combustible que entra se va fuera de Bolivia. En Chile el litro de gasolina está $1.5. A cambio oficial, a peso boliviano, ¿cuándo sería en Bolivia? 10 bolivianos con 50 centavos. A cambio paralelo, 13, 14 bolivianos. ¿Será poco a poco? ¿Será sectorialmente? O sea, globalmente, un día tengo que enfrentar este problema estructural, compañeras, compañeros. Pero siempre con el pueblo, nada sin el pueblo. Ay, chayhina yuyapunirin. Imarayku diésel o gas imaps lluqsipun waqsuyuman. Pichus apaykachan chaykunataqa paypaq llank'asan mana qanchispaqchu. Chayrayku ranqan waqsuyuman imarayku astawan qolqay hap'inqa. Ranqanku waqsuyuman. Chay suyumantataq watanman rantillankutaq noqanchis apamunankupaq. Hinata paykuna phullanku. Paykuna atiyniyuq kanankupaq, paykuna qolqayuq kanankupaq.
Noqanchis mana chayta t'ukurinchikchu. Kay uyarispaqa noqa t'ukuni imaynata paykuna hina ruwanku. Paykuna qullqiraykulla tukuy imatapis ruwanku. Mana ni Bolivia suyupaqchu, ni runaspaqchu, mana. Paykunallapaq, yawar ayllunkullapaq. Kunan uyarinallapuña. Pero además de eso, hermanas y hermanos, acompañando con programas sociales, con programas productivos. No podemos abandonar. Algunos partidos de la derecha dicen, no, vamos a levantar tal subvención, pero no tiene propuesta social ni programa productivo. Tal vez para algunos rubros hay que ver una forma de reforma tributaria. Para el tema de agricultura, por ejemplo, aquí están varios agropecuarios pequeños sentados. Hay que debatir, a eso digo, cualquiera sea el mecanismo de levantar la subvención con el pueblo, debatiendo. En el momento que salvemos eso, hermanas y hermanos, estoy convencido, Bolivia va a empezar a levantarse, porque estamos yendo a salvar Bolivia. Nueva regla fiscal, la deuda pública, no financiar gastos corrientes, eliminación de la renta vitalicia a expresidentes, aunque a mí me afecta eso. Pero compañero, como yo no... Qankuna uyarinkichis, noqamanqa qhichwanqanku chaytapis nin, Chaytaqa qankunallapaq nisan, qankuna umaykichis satinanpaq chay willayta. Manataq hina kanqachu. Chayta nirqaña ñawpaq gobernumpi. Nitaq qhichunchu. Kunan wataman nillasantaq kikinta. Ancha llulla. Chayta ruwanaña karqa ñawpaq gobiernupi. Kunan wataman nillanta mana. Soncera. Kunan uyarina. Comparto. Es decir, presidente, expresidente tienen sueldo vitalicio, más de 20.000 bolivianos al mes. Vamos a eliminar ese sueldo vitalicio de los expresidentes y vicepresidentes. Es decir, implementando esto, vamos a reducir el déficit fiscal. Ahora. Chay tukuy nimusqanwan nin déficit fiscalta pisiyachinqa. Manoqa ni manchu chay tukuy nisqanta ruwananta. Mas watapis ruwanqa uq killapi, iskay killapi, kinsa killapi. Hatarikunapaqqa imaynachus kay chuyu china kananchispaq. Kuskitallapis kananchispaqqa noqanchis qhipapi kanchis. Kinsa chunka watas qhipapi kanchis. Paykuna ñawpaqpi. Ma hatarikusunchu, maypichus hatarikusun, maypichus kanga uq ruway wiñaypaq. Ma iskay killapaqchu, ma uq watallapaqchu, ma pisqa watallapaqchu. Kanan tiyan uq ruway wiñaypaq. Ichapis sapa pisqa wataq tikrakunqa gobierno waq runawan. Chay ruwaykunaqa manapuni tikrakunanchu tiyan. Chayqa rinallampuni tiyan ñawpaqman. Chay hina ruwaykunataqa man nipi ninchu. Nitaq kay chika runas kanchis Boliviapi nipi t'ukurinchu. Noqa t'ukurini. Noqaypata tiyan uq ruway wiñaypaq. Pichus kay gobiernoman wicharinqa chayqa. Hebochus kanqa, bombonchus kanqa, pillapis kachun. Noqa risaq chay ruwaywan. Maypichus mana munanqankuchus ruwayta chayqa. Paykunaqa kanqa suwas. Imarayku chay ruwayqa noqa
mana suaspaqchu, mana llullaspaqchu, mana qhillaspaqchu. Chay ruway noqaypata kasan llank'ana kanapaq, qullqi kanapaq, qhapaqman tukunapaq, kay tukuy suyupi. Uyarina imaninqachus. Casi estoy segurísimo. Escúchame bien, por hermanas y hermanos. Si internamente resolvemos el déficit fiscal, ese promedio de 35.000 millones de bolivianos, hermanas y hermanos, estoy convencido, organismos internacionales, países, aliados estratégicos de Bolivia, otras instituciones multilaterales van a acompañarnos. Cuando empezamos a ver, negociamos la condonación. Nos condonamos y se condonaron como 3.000 millones de dólares. Nos ayudó para levantar la economía. Usted sabe, si una familia tiene una deuda, no tiene capacidad para pagar su deuda, quiere más deuda, ¿quién le va a prestar? ¿Quién le va a confiar? Nadie presta. Pero si esa familia, apretándose el cinturón, resuelve su problema, ya es confiable. Es un tema de fondo. Ojalá y aporte ustedes, tal vez ellos, el mejor camino como eliminar el déficit fiscal. Painin, kay Bolivia ukhunllapi pisiyachina tiyan déficit fiscal tani. Cosacha kanman. Pero kay ruaykunas painimun, kayta ruasuman políticas de autoridad. Mana kankachu wiñaypaq, kanka pisqawata maypichus umalliq tikrakunqa umalliqwan. Chayrayku nuqa niykichis kanan tiyan ruway llank'ay wiñaypaq. Qankuna maskata qonkichisman sapakilla hina kananpaq. Bolivia sumaq kananpaq, qhapaqman tukunanpaq, maskata qonkichisman sapakilla. Mana astawan ñak'ari kawsay kananpaq, mana chiqnikuy kananpaq, ni waqcha wawas kananpaq, maskata qonkichisman. Atinkichismanchu quwiyta bolivianuta sapakilla. Nimuychis qillqay nimuychis. Noqaypa chay ruwayqa chay hinawan kanman bolivianitullawan sapakilla. Kunan uyarinallapuni chaynin, payqa nin watakusun chumpinchista mat'ikunanchis tiyan. Chaywantaq lluqsisun nin. Imani munan chay? Imaynatachu wasiykichispi qullqiykichis mana askha kaqtinqa, mana rantinkichis sonserasta. Rantinkichis imatachus wasiykichispi munankichis chayta. Kikillantaq kay gobiernupi chayta niymunan. Chaytaqa maskha watatas ruwanqanku, mana nimunchu pay. Pay ninman watas ruwasun chaywanqa ari lluqsisun ñawpaqman. O iskay watata, pisqa watata, mana ninchu maskha watata pisiyachisaq sueldosta. Mana ninchu. Chayqa mana sumaq willaychu. Willayqa kanan tiyan nini, pisqa wata kanqa pisiyachisaq sueldosta. Ya, ni suman, ari hatarikusuman chay chika qullqiwan. Chantapis chay pisiyachanqa sueldosman, publicidad, tukuy ima chay qullqiwan ruwaymunasan tukuy imata. Gobiernuwan pinkasaqtin aswan qullqi karqa. Imarayku mana ruwarqañachu kay nimusqanta. Chaypiqa askha qullqi karqan. Mana mat'ikunachu karqa kay chumpinchista. Kunan uyarina. Compañeros, les pedimos, esa es una de las responsabilidades. A ver, compañeros, política de financiamiento externo. Recurrir a fuentes de financiamiento multilaterales y bilaterales que te garanticen soberanía nacional. No podemos someternos a instrucciones
¿Por qué digo esto? A ver, alguna de la derecha dice, pero con el Fondo Monetario Internacional, nosotros también vamos a hacer un ajuste, pero bajo nuestro modelo económico, no con el Fondo ni con el Banco Mundial, compañeras y compañeros. Así garantizamos la soberanía económica. Negociar. Paini man ni maiquen banco manzisachu ni mamañaku golqa imaraykuchis mana noqanchis lloqallanchischu kanchis noqanchis kay suyunchista ñawpaqman apanapaq ruwaykunasta kay willaykunasta kay kamachiykunasta ruwana tiyan nin ari cosa kanman uyarinallaraq chayman hina noqanisqaykichis tukusqayta imarayku pantanqa Créditos, inversión con BRICS, países amigos de Asia y países árabes. Imanikichis. Pega mana matakamunqachu Banco Central manta mana matakamunqachu waqsu sino Asia o árabes nin. Pega chayllamanpuni rin imarayku. Asiaqa qolqeyuq, tecnologiyayuq, árabes kikllantaq, armamentos tiyan tukuy ima. Manoqanchis maqanakunapaqchu kasanchis. Noqanchis kasanchis kawsanapaq. Sumaq ruwanapaq llaqtanchispi. Mana chiqnikunapaq noqanchis kamalla, noqanchis kama wawqihinas kawsananchis tiyan. Noqanchis t'ukurinanchis tiyan uq runa hinalla qhawananchis tiyan, uq runa hinalla purinanchis tiyan, ñawpaqman rinanchis tiyan. Si noqanchis t'akanaqakusun chayqa, ni hayk'aq nimatapis ruwasunchu. Imarayku, suyunchispiqa mana waq hallp'achu, uq hallp'alla. Maypichu chay ukhupi kawsanchis. Chayraykus noqaniykichis payqa rinqa Asiaman, Chinaman, pay chayllamantapuni mañakun qolqayta imarayku chayraykus qankuna chiqnikunkichis kay runa masinchis kay China suyumanta. Imarayku, mana paykunachu hamunku munasqan rayku. Hamunku paykuna imaynatachus kay gobiernuman pichu wicharinku, chaykuna rinku. Punkunman takarimunku nin wasimasillay, mant'ariway qolqeta. Chaytaq ninqa ima qawanki. Chayraykus chay runa masinchis China suyuman rinku suyunchisman. Mana paykuna munasqan raykuchu. Wakin suyusmantapis kikillantaq. Paykuna noqanchispata imaniyman. Paykuna kanku saqra runa. Paykuna kanku millay runa. Paykuna kanku qhencha runas. Paykuna rayku noqanchis ñak'ariypi kawsasanchis. Paykuna ninku qankuna rayku hina maqanakusani mana. Paykuna maqanakusanku paykuna atiyniyuq kanankupaq, wicharinankupaq, gobiernuman tukuy millay ruwankunasta chinkachimunankupaq chayman hina mana noqa nimatapis ruwanichu ninankupaq. Kuna uyarillaychispunña. Se negociar la flexibilización del pago de la deuda externa, lo que hace un momento comentaba. La primera gestión, repito nuevamente, tengo una pequeña experiencia. Cuando uno habla con transparencia y hay políticas internas de enfrentar el déficit fiscal, países amigos u organismos internacionales entienden y acompañan. Por eso es tan importante cómo tocar el tema del déficit fiscal y la subvención. Generación de ingresos públicos, venta de bonos de carbono, es un debate importante. Regeneración de contratos de venta de gas natural a Brasil. Otro tema que hay que renegociar, tengo información, algunos privados brasileños están comprando el billar de BTU hasta con 10, 12 dólares. En este momento el billar de BTU vendemos 8 dólares. Hay que renegociar eso.
aumento de ingresos por exportación de gas natural mediante el cambio de matriz energética mediante energía solar, hidroeléctrica, eólica, biomasa. A ver, hermanas y hermanos, quiero que me entiendan. ¿Para qué hemos creado el Ministerio de Energía? Era para acelerar la inversión en litio y cambiar la matriz energética. Painin, tukuy electricidad, energía, gas, tukuy ima kanampaja, zuarga kay Ministerio de Energía nin, Pay mana chayta ruananchu tiyan ministerio, sino pay profesional técnico electricidad, ingenieros, químicos, tukuy chaykunas ruanga llank'anan tiyan. Mana chaywanchu niman, ari, ministerio qhechonqa chayqa, chay qolqe runallaman qunanpaqa, chay phisqa runas pichu llank'anqa chayman paganqa sueldonta. Payqa astawan hatun yachisan kay gobiernuta, astawan hatun kaqtinqa mana kanqachu qolqe paganapaq sueldosta. Kay gobiernuta huch'uyachina tiyan, astawan llank'anankupas sumaqta. Hatun yachisun chayrekus tiyan runas mana nima ruankuchu sueldosta qunku. Chay pay qankuna uyarinkichi imaynatachus kay gobierno yanini añespi pagarranku. Kikillantataq pay astawan hatuyachimunas imapaq. Chay tecnologías ari kanman, mana nimanchu mana sumaqcha kanman llaqtanchispiq. Chaypaqqa kanan tiyan profesionales. Llaqtanchispiqa wawanchisqa kay TikTokllapi karirisanku. Tususpa sikisninqa hiwispa manataq yachay wasiman rinkuchu. Chay kananpaqqa mana tecnología kaqtinqa hawa suyuman rinchis maqk'aq profesionalta. Chaymantaq pagananchis tiyan. Noqanchis wasinchis Bolivia. Chay wasinchis ukupiqa kanan tiyan profesionales tukuy imapaq. Mana qolqe kaqtinqa subvenciones kanan tiyan. Pichus yachaq wasiman rimunan, pichus profesional kaymunan, chay ari yanapasunman, cosachakanman. Mana chay kanchu, mana ministerios llatacha wiñachina, mana kaypi t'ukuna, uyarina. Convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica. El gobierno de Lucho llega, elimina el Ministerio de Energía. Escúchenme bien, hermanas y hermanos. Si en este momento no tuviéramos gas, casi el 70% de la población se quedaría sin luz. 70% de la población tiene luz por el gas. El gas quemamos en las termoeléctricas para la luz. Ajina kaman imaynatachus ninkayebo ari, sut'illan chayta nimusan. Pichus pantanku, pichus gobierno picanku chaykuna. Charekus qankuna chillanaykichis tiyan sumaqta pitachus wicharichimunankichis gobiernoman. Mana chay astawan kananpaq chay millay ruwaykunas. Uyarichisa. Cambio la matriz energética. Que no usemos el gas para la luz. Solar, la eólica. Las plantas hidroeléctricas que hemos empezado, Iberizo, otros en La Paz, Miguilas, paralizados, no terminan 4 o 5 años. Ese tren está terminado 2021. Entonces vamos a acelerar inversión muy rápida, energía solar. Más tarde vamos a explicar eso. Solo a ver, imagínense, si no gastaríamos el gas para la luz, ese gas que gastamos para la luz, en vez de pagar $1.3 del billar de BTU, eso vamos a vender en este momento en $8. ¿Quiere ganar $1.3 o quiere ganar $8? $8, claro. Tenemos que retomar ese cambio de la matriz energética.
incremento de ingresos por aumento de producción de gas natural por campos maduros, fortalecer la producción aurífera nacional, desarrollar el nuevo polo industrial de los salares en Coipasa, especialmente a partir de plantas de cloruro de potasio y sulfato de potasio, con grandes ingresos de inversión pública y privada. Chay tukuy nimusqan kay ruwaykunastaqa ruway munasan chay políticas de austeridad nisqawan. Chay pisiyachenqa olqayta sueldos, pisiyachenqa willaykunasmanta, sueldos kay pichullanq'anku oficinas chaykunapi, tukuy imapi chay pisiyachenqa chay qolqawan ruway munasan chay ruwaykunasta. Chay hina uchkita qolqallawan ruway munasan. Noqa tapukuni, gobernumpi asqa qolqa karqa. Imata ruwarqanku, imarayku mandan chay nimusqanta kunan ruwarqankuchu. Chantapis chay ruwakunapaqqa tecnología kanan tiyan. Mana suyunchispi kanchu tecnología. Noqanchis ruwananchikraq tiyan tecnologíata. Chayman hina tukuy imapis ruwakunman. Chayman hina paneles solares, chayman hina eólicasqa q'aspi hina, muyusanmanpis hina, molino hina, wayrawan electricidad chaykunas, chanta atrapa nubes hap'in phuyuschaqa, chaymanta yaku sut'umun. Chaytapis ruwankuman. Mana chay tecnologíawan kaqtinqa mana imatapis ruwakunqachu. Chay ruway munanchaqa waq suyusmanta apamunanku tiyan tecnologíata. Chayman maskhata noqanchis hap'isun chaymanta. Chaytaqa paykuna ninanku tiyan imaynatas ruwanqanku, maymantachus qolqay urqunqanku, piwanchus llank'anqanku, chay tukuy imaqmi munanku tiyan. Ma chayta ninkuchu qankuna umallaykichista kay hina nimusqanwan mayarpasunkichis qankunataq uyarispa ari qatinkichis ubejaq hina. Kunan uyarina. Segundo tema, sector energético y minero, energías renovables, generación, yo digo, 1000 megavatios a partir de paneles solares, según estudios, con mayor radiación solar del mundo está en el departamento de Oruro. Porque es Quiero debatir con el departamento de Oruro. Castilla Caldepeña ni Moni. Instalar energía solar, generar, mi deseo, 1000 megavatios. Si tuvieran $1,000 millones, en 2 años podemos tener 1000 megavatios. Más rápido. Maymanta chay chica golga orjonga. Maymanta. Ay. Hasta un manumen tukurpaso. ¿Cuánto ganaríamos? Tengo que debatir. ¿Cuántos kilómetros? Sería, hermanas y hermanos, panel solar más grande de Sudamérica en Bolivia, para empezar a exportar energía. Ampliación de la generación de energía eléctrica de los nuevos parques eólicos, nuevas plantas hidroeléctricas, se tomando el proyecto de la geotermia a partir de la industrialización de la basura, reduciendo el consumo interno del gas de las termoeléctricas. Se tomara el proyecto Bolivia Corazón de Sudamérica en tema energético para la exportación de energía eléctrica. A ver, hermanas y hermanos, un solo ejemplo. Cuando llegamos
El departamento de Tarija tenía 50 megavatios de demanda interna. No estaba conectado al SIN. En Tarija generaba como 6 o 7 megavatios. Kankuna yachankichichu imanimunan sin yachankichis chay nimuytsa. Y se importaba energía de Argentina para Tarija. Hemos instalado una termoeléctrica en Yacuiba, tiene capacidad de generación como 500 megavatios. Hicimos el tendido eléctrico, creo que se llama Juan Azurduy, para exportar energía al norte argentino. Estamos exportando. Es nuestro proyecto. Kaywan nispaga ni. Imaynatachus ñawpa gobiernoypis ruwarqani, kikin ruwasaq kayo, hasta sumaq ruwasaq, chayraykus qankuna kasuwaychis, nuqarayku kunan kay chiklaypi chiklawaychis, chayta niymunan. Qankunata ari nispa chiklamunkichis. Mani mapis kanqachu. Imarayku chay chika ruwaykunasta pay uqharimun. Ma uq watallapichu ruwakun, ma iskay watallapichu ni pisqapichu. Chay ruwaykunasqa ruwakun chunka wataspicha, iskay chunka wataspichus. Imarayku sumaq kananpaqa, sumaq ruway kananpaqa, yachana tiyan maypichus ruwakunqa, pichus ruwanqa, masqa runachus llank'anqa, masqa qolqetachus chaypi gastasun, maymanta chay qolqe urqusun, tukuy chayta yachananku tiyan. Nuqapis niyman, kayta ruwasaq, haqayta ruwasaq, qankuna ari ninaykichispa, mahinallachu. Qankuna chayraykus pantankichis chiklaypi. Mana chay nimusqan, hina ruwarqani kunan kikin ruwasqankuna, ari pay ruwanqani. Mana. Lucho con Fernández inauguraron la exportación. Argentina no les falta, pero traerles de Buenos Aires al norte argentino es más caro. Mejor comprar de Bolivia, es más barato, por eso nos compra. ¿Cómo ampliar eso? Bolivia tiene que empezar a exportar energía. Para eso era el Ministerio de Energía. Retomar el proyecto, adecuar el marco normativo a los objetivos estratégicos. Tenemos que hacer otras normas. Aprovecho esta oportunidad, compañeras, compañeros. Hay un equipo económico, voluntario que está trabajando de nuestra línea. Hay varios equipos de abogados, abogadas, pero no podemos unirnos. Quiero aprovechar esta oportunidad. Tal vez la próxima semana tenemos que constituir un equipo jurídico. Mi deseo es llegar a las elecciones por lo menos con 10 leyes preparadas para ganar las elecciones. Paynin, chunka kamachiykunaswan chayaymunaninin. Qankuna yachankichischu imachus chay chunka kamachiykunas? Pitachus yanapanqa yachankichischu? Mana chari. Runaqa t'aqallarillan, mana yachaspa. Maypichus nuqa t'aqllaymanqa ninman, kay uq kamachiy kanqa kaypaq, kay waq kamachiy kanqa kay mamaspaq, kay waq kamachiy kanqa kay minerospaq, kay waq sapa uqta nimunman imaynachus kanqa chay, ari chaypi umay t'ukurispa ichapis t'aqllariyman ichapis mana. Mana runata uyarispa t'aqllanallachu. Nitaq ninachu, ayle nispaqa. Mayk'aqkama mana tapukusun umanchispi, imarayku hina manachu ñuqtuyuq kanchis, manachu akachu umanchispi. Uyarina. Están ahí, solo convertir en leyes. Hidrocarburos. Se garantiza el pleno abastecimiento en 2 meses de gasolina y diésel a nivel nacional. Esta es una propuesta que van a debatir. A mí me vienen transportistas, me dicen,
a la semana 2, 3 días de trabajo. Y 3, 4 días que haces, junto con combustible, filas, colas. Y de verdad, algunos compañeros transportistas me dicen, Evo, levante combustible, perdón, subvención de combustible de una vez. Perjudica. No está aprobado, y como hace un momento decía, siempre con el pueblo. No ganchis kay combustible apaykachanchis tukuy imapaq. Tecnología awanqa kanman coches a electricidad, coches solares, pero mana tecnología kanchu. Imarayku mana wawasninchis yachay wasiman munankuchu. Rinkupis mana yachaqankuchu. Imarayku maqolqa kaqtanqa manaña rinkuchu hatun yachay wasiman. Gobiernopi masqa profesionales lluqsirqanku. Chay profesionales llank'asankuchu suyunchispi. Kay imaynatachis pay willakamusan, imaynatachis runa nin. Tukurichisa. Es un grave daño económico al país. Crear un nuevo marco normativo que atraiga las inversiones del sector, incrementar y certificar nuevas reservas de gas a 7 TCFs, reestructuración y reingeniería eficaz y eficiente de YPFB, subsidiarias, sin burocracia y sin corrupción. Compañeros, espero que no se molesten los petroleros. Subsidiarias casi para nada. Es posible eliminar, pero entiendo las propuestas de algunos trabajadores, de algunos técnicos. Y que vamos a seguir debatiendo. ¿Sabe qué pienso? Soy capaz de juntar Ministerio de Hidrocarburos y YPFB. Ministro y presidente de YPFB sería menos burocrático, más transparente, más rápido, además de eso. Cosachacaman chay Juana Carraño para gobierno en Piña, Pantasan Sina Evo, Uyarina. Aprobado, Flaco Borra, usted no quería, está aprobando acá. Es mucha burocracia. Hace un momento estamos Qawankichis chay wirphalanchispipis chay llevara kasan. ¿Acaso chay llevara llaqtanchismantachu? Chay wirphalapi kanman karqa tupaq katari cosachakanman karqa. Chay llevara pitaq. Chay gente son supuni kanchis. Dando datos, ¿saben? El Ministerio de Hidrocarburos y YPFB, solamente personal de comunicación, 100 personal de comunicación, ¿qué hacen eso? ¿Qué comunican? Are, no gaps nini. Imata ninku, imata willanku, mana yachankuchu. Chayrakus no ganini, kay qolqanchis chay hina qhillasunasman paganchis. No ganchis yachananchis tiyan sapa llank'ay wasipi mas kazunachus llank'anku. Yachananchis tiyan. Mas qolqachis yaykun sueldunkupi yachananchis tiyan. Mano ganchis yachanchich imarayku sapa munasqanta ruwanku. Mana kusachu uqtanikichisman kay corte electoral pega tukuy imapaq mañasunkichis qolqeta. Chantani sunkichis kay cuentaman churami qolqeta. Uqtaq kay waq cuentaman churami qolqeta. Chay cuentasqa mana gobiernoq patachu. Chay cuentasqa chay runaspapich llank'anku chaykunapaq tantakunku chay qolqaqa. Chay chika qolqa yaykun manata yachanchichu maskatachu sapa killa hap'inku. Chayreus kanan tiyan fiscalización, runa pichus qhawanqa pichus imatachus ruwan chay kanan tiyan. Kunan nimusan kay
tukuy ima pantasqan nimusan. Gobiernumpi imarayku mana ruwarqachu chay chika wataskarqaqa. Todas mentiras. Todas las mentiras. Nuestra causación, ¿cuánto tiene? 6 personas. Y EPFB como 60. ¿Para qué? Estamos de acuerdo, vamos a reducir eso, compañeras, compañeros. Es un gasto insulso. Cherex chay tukuy golqeta orjonqa chay wich'uspa runata imarayku unayña wich'unanku karqa mana yacharqanchischu kay pay siminman kunan lluqsisan tukuy imapis kunan yachasanchis chay chika runa kasqanta mana llank'asqankuchu sumaq qasillata sueldostapis qusanchis kunan chay golqewan ruwanqa kay políticas de austeridad nisqawan. Kunan wich'unqa imarayku ñawpaqtaqa orqa llank'ay tukuyman imarayku payta yanaparqanku chay llunq'u masisnin yanaparqanku. Kunan wich'unqa mana imarayku wich'unqa mana llunq'u masisninchu paypata waqpata llunq'u masisnin arsispa llunq'u masisnin paykunallapi maqanakusanku paykunalla tukuy ima ruwasqankumi ruwasqankuni kamunku imapaq atipanakunankupaq paykuna kamalla noqanchistaq chaypi mana yachanchichu nimayqanchik llayta o pantasanchis o ebuq oveja hina qhipan purinchis ma hina kananapaqqa uyarina tiyan sumaqta. Chaykama qhawarinchis kay videota imarayku mana publicidad noqa wicharichimuy atinichu imarayku sino YouTube bloqueawanqa kay videota. Chanta nisaykichis kay Evo nimun imaynatachus kay Chaparepi, Cocaleros, millay ruwaykunas ruwarinku kay Cocawan pay yanapan kay Evo paykunata yanapan noqa niyman tapuriyman chay runasta ari qankuna sumaqlla k'asankichis ichapis asqa qullqi hap'isankichis yuraq hak'u ruwaspa manataq yachasankichischu kay hamuq pachapi hallp'a unqusqa kananta unqusqa kaqtinqa mana kanqachu mikhunapaq ichapis qankuna chay chika yuraq hak'u ranqaspaqa waq suyuman ripunkichisman pichus mana qullqi hap'iqa chay coca pichus sarudor chayqa unqusqa kanqa chayqa mana mikhunayuq kanqa nuqanchis cocaqa karqa quya runa pichyanakupaq campu runa pichyanakupaq llank'anakupaq mana yuraq hak'uta ruwanapaqchu si qankuna yanapay munankichis kay Evotaqa yanapaychis ichapis wawasniykichis kunan kay hamuq pachapiqa wañusqa hina purinqa mana aqhayuyuq hina purinqanku muskhirispa hak'uta mayqan runapis hamunqa waq suyumantaqa munasqanta ruwanqanku wawasniykichiswan chayta munankichis chayqa yanapallaychispuni Evota Chapareqa sumaq hallp'a tarpunapaq kay pachapiqa tukuy suyuspi kay hamuq pachapi mask'anqa mikhunata mask'anqa yakuta mana kanqachu mikhunapaq imarayku pisiyasanña imarayku pisiyasan hallp'as unqusqa kay hina químicos hich'anku tukuy imasta Evo nin nuqanchis agricultor ruwarisun kay suyunchistaqa tukuy imata tarpuspa ranqasun waq suyusman chay kananpaqqa hallp'anchis mana unqusqachu kanan tiyan qankunata unquchisankichis payqa tukuy ima nisunkichis qankuna mana t'ukurispa yaninkichis chanta pay nillantaq kay químicos ruwasunchis kay plaguicidas ruwasunchis chaqrata sumaq puquchinapaq chay plaguicidas chayqa
Noqanchik qallarisun ranqaychaqa nipis rantiwasunchu imarayku. Pichus chaykunas ruwanku China, Alemania, Estados Unidos chaykuna ranqanku tukuy kay pacha enteroman. Chaykunatachu atipay atisun chay plaguicidas ruwaspa mana. Chantapis chay plaguicidasqa kunan manaña atikunchu ranqayta kay Europapi kay Estados Unidos imarayku. Mikhunata onqochin. Noqanchik chay mikhunata mikhuspatata onqurpanchis. Chayriqsqa kay Europapiqa runaqa mask'an mikhuna orgánica nisqata. Chay imaynatachus ñawpa runas kay oveja akawan tarpuq chayta munanku. Imarayku muhu charikarqaqa chaqrusqa kay abono yachankichis oveja aka. Kunan chayta ruwaymunan. Runata t'aqllarin bravo, bravo. Mana yachaspa. Mana kunan ranqay atinkuchu China kay Europaman plaguicidas ni waqsuyuman Sudamericanos rantirisanku kay Brasil y Perú. Imarayku Brasilpi askataña tarpunku soja chaykuna chaytataq ranqanku waqsuyuman. Manata yachankuchu runas onqusqa kasqankuta chay chika plaguicidas hallp'aman hich'asqankuwan. Qankuna chayta munankichik yanapaychis. Wañuyta munankichikqa mana mikhunayuq mana yakuyuq kayta munankichik yanapaychis ebota. Noqanchis waqhinalla k'ananchis tiyan kay hallp'anchistaqa. Tiyan humus, tiyan compostas orgánicos chaywanqa sumaq puquchikun mana plaguicidaswanqa. Chanta nillantaq internet gratis kanqa, títulos bachilleres gratis kanqa nin qasilla kanqa, sapa mamaspaq bonus kanqa, videospaq bonus kanqa. Runataqa waqcha wawata hina tukuchiymunan. Qankuna manachu musqukunkichis wasiyuq kayta, autoyuq kayta, hallp'ayuq kayta. Si qankuna bonusllata suyakunkichis, ni hayk'aq ni wasiyuq ni autoyuq ni imayuq kankichis. Imaynatachus waqcha wawa ñankunaspa chay hawapi chukunku makinta aysaspa olqeta mañakuspa kikin qankuna sapakilla suyankichis bonusniykichista. Chaymantaq yachaqakunkichis mana ni llank'aytapis ni imatapis atinkichischu qhilla runasman suwa runasman tukunkichis. Chayman hinataq Bolivia suwa runas hunt'anqa. Qankuna munankichis chaytaqa yanapaychis kay socialismo hina. Imarayku asqa waqcha wawas kanchis Boliviapi. Paynin qhapaq runasman qhichuna tiyan qunapaq waqsunasman. Qankunata purisaykichis qankuna llank'ayniykichiswan atispa mana atispa qhapaqman tukunkichis. Hamunqa epu qankuna nisunqachis qowaychis qolqeta kay runamasisniykichisman kay waqchaswan qonaypaq. Qankuna uchkita qorinkichis. Chaymanta hasta waqcha wawas rikhuriqtin hasta qhichsunqachis. Hasta waqcha wawaman tukunkichis. Chaywa waq qhapaq runatañataq mañamullanqata kikinta hasta waqcha wawa tukuchinan kama. Chay tukuspataq paykunaqa qolqinchis hap'ispaqa paykunalla qhapaq, paykunalla atiyniyuq. Noqanchis mana mankusta, mana chakisniyuqta, mana makisniyuqta hina munawanchis. Mana ñuqtuyuqta. Siqankuna chayta munankichikqa yanapaychis, wicharichiychis gobiernoman. Mana noqa yanapaymanchu. Noqa munayman waq runa yaykunanta, mana pichu yaykun gobiernoman, mana chay políticos, ñawpa políticosta munaymanchu yaykunanta. Tukuy imachus chaypi ismusan chay gobierno ukhupi chayta lluqsimunanta munani. Chaylla noqa niriyman. Qankuna t'ukurinkichis, qankuna kay a ver ima killapimi. A ver. Agostupi sina chiqllaqa. Agostupi qankuna chiqllamunkichis. Pitachus chiqllaymunankichis chayqa. Chiqllaychis yachaspa. Mana uyarispallaqa.
maskhaychis. Imatachus mana yachankichichu kay internetman yaykuychis tapuriychis chay rato nisunqachis imachus chay. Chayman hina chillaychis. Amaña kaychischu oveja hina. Amaña qhatiychischu kay ebota. Imarayku mana chiqnikunichu campesino kasqanrayku nuqapis campesinullata kani. Chiqnikuni pay llullaman tukun, suwaman tukun, qhillaman tukun. Payqa atiyniyuq kayta munan, chayllata munan. Qolqiyuq kayta munan, chayllata munan. Chayta rikuspani pi kacharimunanchu. Charaykus nuqaniykichis, nuqaypata tiyapun uq ruway, uq wakichiy. Wiñaypaq. Pichus yaykunqa kay gobiernoman, chayman apasaq. Si mana munanqankuchus chayqa, suwayllatapuni munanqanku. Munanqanku kay ruwayniyta, nisaq. Waqman tiqrakunqa kay suyuy nisaq. Chaylla niriyman.